Ostaju nam još dve glasovne promene da obnovimo, to su gubljenje suglasnika i sažimanje samoglasnika. Za početak gubljenje suglasnika. Mislim da se sećate pravila da dva ista ili slična suglasnika ne mogu jedan pored drugog da opstanu, te se jedan glas gubi. Ovoj promeni često prethodi jednačenje suglasnika, to smo mogli da vidimo malo pre u primjeru. I važno je da se setite da se ova glasovna promena dešava u onim situacijama kada se nađu nekoliko suglasnika jedan pored drugog i ta suglasnička grupa je nama teška za izgovor. Primjeri tih suglasničkih grupa su STN, STK, STB i ČSK. Glas D i glas T, ovo treba zapamtiti, gube se ispred glasova C, Č, Đ i glasa Đ, jer su to glasovi koji nastaju od glasova D i T. Naravno, najbolje ćemo vidjeti gubljenje suglasnika na primjeru. Reč bezub nastalo je prefiksacijom, to znači bez zuba. Što znači bez zuba, kada se spojilo, dobili smo bez zub, dva z jedan pored drugog, ne mogu da opstanu, te je jedno izbačeno. Bestidan nastalo je od prefiksa bez i reči stida. Bez stida. Z i s nisu isti po zvučnosti. Z mora da se prebaci u glas s, koji je njegov bezvučni parnjak, i dobijamo oblik bestidan. Dva s, jedan pored drugog, jedno s moramo da izbacimo. Broj 50 nastao je spajanjem brojeva 5 i broja 10. Što znači 5, 10. Prvo proveravamo zvučnost ovih glasova. Glas T je bezvučan glas, dok je glas D zvučan glas. Moraju da se izjednače i dobijamo 5D10. Kako bismo došli do oblika 50, izgubili smo jedno D. Reč predak u nominativu množine zvuči preci. Ovde se desilo nekoliko glasovnih promjena. Uočljivo je nepostojano A. Za početak predak plus I, kada se doda nastavak za oblik množine, desila se prvo sibilarizacija, tako što je K prešlo u C, pa smo imali predaci, onda nepostojano A. Kada se sve to izdešavalo, onda smo dobili oblik predci. D i C nisu isti po zvučnosti, moraju da se izjednače. Prvi glas, rekli smo, menja se po zvučnosti da bude isti kao drugi glas, što znači dobijamo oblik pretci, a malo pre smo naglasili da se glas T uvek gubi ispred glasa C. Što znači konačni oblik nominativa množine jeste preci. Isti primjer je zadatak, zadaci. Otac, od oca. I u prethodnim glasovnim promjenama govorili smo o odstupanjima. Gubljenje suglasnika takođe ima odstupanja. Pronalazimo ih u superlativu prideva koji počinju glasom J. Najjači, najjednostavniji, najjeftiniji i tako dalje. Tu dolazi do udvajanja glasa J i pišu se i jedno i drugo J. Zatim izuzeci su složenice. Kada je granica između prefiksa i reči na koje se taj prefiks doda je vrlo jasna. Van nastavni pišemo kao jednu reč, ali jasno izgovaramo i jedno i drugo N. Ili preddržavni. Zatim, odstupanje je u onim rečima kada hoćemo da sačuvamo značenje reči. Otcepiti, potčiniti. Odstupanje možemo da pronađemo i u stranim rečima. Tu moramo da pišemo onako kako
čujemo, ne samo kako čujemo, nego kako ta reč u izvornom obliku zvuči. Protestni, finalistkinja. Znači, protestni, finalistkinja. Pišemo pune oblike. Poslednja glasovna promena o kojoj ćemo govoriti jeste sažimanje i asimilacija samoglasnika. To znači dva ista samoglasnika, jedan pored drugog, stapaju se u jedan glas. Ovu promenu smo mogli da vidimo nešto ranije kada smo govorili o prelasku L u O. Sada imate isti primer, stapaju se dva O i dobijemo jedno O. Ono čime treba više da se pozabavimo jesu izuzeci, pronalazimo ih u rečima stranog porekla, kada pišemo i jedan i drugi glas, zoološki, ili u složenicama plavookan, zelenookan i tako dalje. Poslednja oblast o kojoj ćemo danas govoriti jeste morfologija, to je nauka o građenju reči i za početak treba da se podsjetimo kako reči delimo po nastanku. Imamo proste reči, to su one reči koje čine osnovni rečnik jednog jezika. Primeri su reči mama, tata, zub, zid, voda. Sjetite se i sami određenih reči koje pripadaju tom osnovnom rečniku srpskog jezika. Zatim imamo izvedenice ili izvedene reči, to su reči koje nastaju tako što se na njih dodaje neki nastavak. Primeri zubar, zidarski, kućica, lovac. I složene reči, odnosno složenice, koje nastaju spajanjem dve reči, primeri su ribolov, suncokret, vatrogasac. Kada govorimo o morfologiji, odnosno građenju reči ili tvorbi reči, vrlo je važno da se setite i da zapamtite šta je to koren. Koren je onaj najmanji deo reči koji čuva značenje reči. Što znači kada se odbace svi nastavci i nastavci za oblik i nastavci za građenje, ono što ostaje jeste koren reči. Primeri, koren pis je primer koji je nastao i koren glagola pisati. Ovo ti u glagolu pisati je nastavak za oblik glagola, a je njegov infiks, sufiks. Ili pisar, koren reči pisar je pis. Kuć je koren reči kućica i kuća. Zub, koren je reči zubar, zubarka. Zatim, sjetite se šta je to tvorbena osnova. Tvorbena osnova je onaj deo reči na koji se dodaju nastavci koji nam služi kako bismo izgradili novu reč. Tvorbena osnova se često podudara sa korenom, ali ne mora da znači da je uvek isto što i koren. Evo primjeri nekih tvorbenih osnova. Primjeri za tvorbenu osnovu jesu reči zidar, zidarski. Tvorbena osnova u reči zidar jeste zid, dok je u reči zidarski tvorbena osnova zidar. Koren ove dve reči jeste isti i to je zid. Imamo još jedan primer, to su reči zubar, zubarka. Tvorbena osnova reči zubar jeste zub, dok je tvorbena osnova reči zubarka, zubar. Koren ove dve reči zubar i zubarka jeste zub. Zatim, ono što treba da obnovimo jeste šta je to sufiks koji smo već nekoliko puta pomenuli. Sufiks je nastavak za građenje reči i ono što je vrlo važno da zapamtite jeste da dodavanjem sufiksa na tvorbenu osnovu mi menjamo značenje reči. Primeri isti su kao prethodni, s tim što sada govorimo o nastavcima za građenje ove reči. To su nastavci ar, ski, ar, ka.
Kada govorimo o sufiksu, ne možemo da preskočimo i prefiks. Prefiks je onaj deo reči koji se dodaje ispred tvorbene osnove i u prefikse najčešće spadaju predlozi i rečce naj i ne. Primjeri, reč nečovek nastala je prefiksacijom reči čovek, prefiks ne. Prašuma je reč koja je nastala prefiksacijom reči šuma, prefiks pra. Glagol dogovoriti nastao je prefiksacijom glagola govoriti, što znači dodavanjem prefiksa do ispred glagola govoriti. Da ponovimo ono što smo malo pre rekli, gramatički i tvorbeni nastavci. Vrlo je važno da zapamtite da gramatički i tvorbeni nastavci nisu isto. U reči zid, kada je menjamo po padežima, dodajemo određene nastavke. Te nastavke nazivamo nastavci za oblik, odnosno gramatički nastavci. Primjeri su zid od zida, zidu, zidom i tako dalje. Ovo a, u, odnosno om, jesu nastavci za oblik reči i ono što je važno da zapamtite jeste da dodavanjem nastavaka za oblik ne menjamo značenje reči, već samo oblik, fizički izgled te reči. Tvorbeni nastavci, odnosno sufiksi, menjaju značenje reči i grade novu reč sa novim značenjem. To su primjeri od malopre zidar, zidarski, zidar, odnosno zubarka. Sufiksi su ar, ski, ar, ka. Možemo dalje. Trebalo bi da se podsjetimo i svih onih načina na koje gradimo novu reč. Prvi način o kojem govorimo jeste sufiksacija. Sufiksacija je dodavanje sufiksa na tvorbenu osnovu i sufiksacijom nastaju izvedenice. Zidar, zidarski. Zatim prefiksacija, odnosno dodavanje prefiksa. Kada dodajemo prefiks, ne nastaju izvedenice, ovo zapamtite, već složenice. Primjeri, nečovek, dogovoriti. Zatim, u načinu građenja reči spada i slaganje, odnosno spajanje dve reči ili njihovih tvorbenih osnova. Postoji i ono spajanje dve reči, prosto spajanje ili spajanje uz pomoć spojenog vokala. Primjer za spajanje uz pomoć spojenog vokala jeste ribolov. Imamo dve tvorbene osnove, to su osnove rib i lov, između kojih se nalazi spojeni vokal o. Prosto spajanje jeste kod složenice čuvarkuća, koja je nastala prostim spajanjem reči čuvar i reči kuća. Znači, spajanjem, odnosno slaganjem, nastaju složenice. Zatim, možemo govoriti o kombinovanoj tvorbi, odnosno kombinovanom građenju reči, a to znači da se dodaju i prefiks i sufiks ili se spajaju prosta i složena reč. Kombinovanim građenjem nastaju složenice. Primer za kombinovanu tvorbu jesu ribolovac, dovratak. Dovratak jeste primer prefiksa plus tvorbene osnove plus sufiksa, a ribolovac je složenica koja je primer za spajanje jedne proste reči i složene reči. I na kraju imamo tvorbu pretvaranje, što znači menjanje vrste reči kada jedna vrsta reči prelazi u drugu vrstu reči. Primer za tvorbu pretvaranjem jeste svetleća. Svetleća reklama, to je sada pridev. Setite se, nekada je taj pridev, zapravo taj pridev nastao je od glagola, tačnije od glagolskog priloga sadašnjeg svetleći. Ili oboleli ljudi. Ovo oboleli sada je pridev, a nekada je bio glagol, odnosno radni glagolski pridev.
Možete otvoriti svoju zbirku, nađite osnovni nivo, pronađite 24. zadatak i pročitajmo ga zajedno. Pročitaj rečenicu iz putopisa Pisma iz Italije Ljubomira Nenadovića, a zatim podvuci sve zvučne glasove. Crnogorci ne ljube lance. Setite se, u srpskom jeziku postoji 20 zvučnih glasova i samo 10 bezzvučnih. Evo ga, odgovor, što znači samo glasovi C, samo tačniji glas C u ovom slučaju ne treba da bude podvučeno. Svi ostali glasovi jesu zvučni glasovi. 25. zadatak kaže u sledećoj rečenici podvuci sonante. Setite se, sonanti su glasovi kojih ima 8 u srpskom jeziku i oni su zvučni. Pronađite ih, podsjetite se, a odgovor na ovaj zadatak jesu glasovi Lj, M, Lj, Nj, R, V, M, R, M. Sljedeći zadatak koji ćemo raditi jeste 26. zadatak i kaže zaokruži slovo ispred primjera u kome je reč napisati ispravno podeljeno na slogove. Pod A, napis, a, ti. Pod B, nap, is, at, i. Pod V, n, a, pi, sa, ti. I pod G, na, pi, sa, ti. Slogovi su deo reči koji izgovaramo odjednom, jednim izdahom i tačan odgovor je pod G, odnosno napisati. Dobro, možemo da nastavimo dalje. Prelazimo na 39. zadatak koji kaže zaokruži slovo ispred primjera u kojem je podvučen koren reči. Smestiti se pod A, procvetati, skućiti se, progovoriti. U A primjeru podvučeno je mesti, što znači nije dobro. U drugom primjeru je dobro podvučeno, što znači to je tačan odgovor, a ostali primjeri nisu dobro podvučeni. Setite se, koren reči je onaj najmanji deo koji čuva značenje. Naredni zadatak kaže razvrstaj date reči u dve grupe prema njihovom zajedničkom korenu. Pisac, slikovnica, pisati, oslikati, slikar, pismo, slikarki, pisanje. Ove reči treba da razvrstamo prema zajedničkom značenju. To znači da tražimo zajednički deo koji čuva značenje, te ih možemo razvrstati ovako. Pisac, pisati, pismo, pisanje imaju zajednički koren, to je koren pis, a slikovnica, oslikati, slikar, slikarski imaju zajednički koren, njihov koren je slik. Naredni zadatak, ja se izvinjam, jeste zadatak koji kaže da od naziva gradova napišemo nazive njihovih stanovnika. Nazivi stanovnika grade se sufiksacijom, pa Beograd, Beograđani, Vranje, Vranjanac, u stvari Beograđanin u jednini, Subotica, Subotičanin, Zaječar, Zaječarac. I 42. zadatak kaže od datih glagola izvedi imenice muškog roda jednine koje znače vršioca radnje. Od glagola trgovati, trgovac, od glagola pevati, pevač, od glagola čuvati, čuvar i od glagola snimati jeste snimatelj. To su bili zadaci koji pripadaju osnovnom nivou, sada možemo da pređemo na one zadatke koji pripadaju srednjem nivou znanja. Počinjemo od 99. zadatka koji kaže u navedenoj rečenici podvuci 3 reči u kojima možeš da učiš rezultate jotovanja. Da, slađi je san. San sa ograđenom velikom baštom punom šimširova cveća, s gustim žbunovima i ispucavim stablima krušaka. Reči u kojima se uočava jotovanje jesu reči slađi, slad plus ji, reč ograđenom od ograd plus jenom,
i reč cveća, odnosno cvet plus ja. 100. zadatak iz vaše zbirke i kaže pročitaj sledeće rečenice, a zatim odgovori na zahteve. Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za dodelu stipendije učenicima osnovnih i srednjih škola, a Fond za mlade talente raspisao je konkurs za studentske stipendije. Vaš zadatak jeste da zaokružite u svakom zahtevu po jedno slovo ispred tačnog odgovora. Prvi zadatak. Kada uporedimo oblike glagola raspisalo i raspisao, uočavamo koju glasovnu promenu? Raspisalo, raspisao. Odgovor jeste promena lu. Drugi deo ovog zadatka traži od nas da prilikom tvorbe glagola raspisati, odnosno dodavanjem prefiksa, uočite koja se glasovna promena dogodila. Raspisati, raz plus pisati. To znači da se dogodilo jednačenje suglasnika po zvučnosti. Z je prešlo u s. Naredni zadatak koji ćemo uraditi jeste 101. zadatak koji kaže zaokruži slova ispred primjera koji su pravilno napisani imajući u vidu glasovne promene. Odgovor jeste posni doručak, postan doručak u stvari, potpisan sporazum, uvezen proizvod. Naredni zadatak jeste 102. zadatak. Kaže, podvuci u navedenoj rečenici dve reči u kojima zapažaš rezultate jednačenja suglasnika po zvučnosti. Dobro obriši cipele i istresi kišobran ili jaknu pre ulaska u školu. Jednačenje suglasnika po zvučnosti dogodilo se u rečima istresi i ulaska. Prelazimo na zadatke koji pripadaju naprednom nivou. To je 165. zadatak od koga počinjemo. Od nas zahteva da napišemo koja se glasovna promena ne vrši, obrati pažnju, ne vrši, što znači odstupanje u oblicima datih reči, iako postoje uslovi da se ona izvrši. U reči baki nije se dogodila sibilarizacija. U reči protestni nije se dogodilo gubljenje suglasnika. U reči jedan put nije se dogodilo jednačenje suglasnika po mestu. A u reči po oči nije se dogodilo sažimanje samoglasnika. Posljednji zadatak koji ćemo danas uraditi jeste 308. zadatak i on od nas traži da navedemo, da iz ove navedene porodice reči izdvojimo koren reči. Porodica reči je sledeća. Noći, noćni, noćas, ponoć. Koren, odnosno zajednički deo svih ovih reči jeste noć. Drugi deo ovog zadatka pita nas kojoj vrsti složenica u stvari koja je reč u navedenoj porodici, ona reč koja pripada složenicama. Noćiti je glagol koji ima ovo ti, to je njegov nastavak za oblik i sufiks i, što znači nastaje sufiksacijom, nije složena reč. Noćni, noć plus ni, takođe ima sufiks, što znači to je izvedena reč. Reč noćas, noć plus as, znači isto ima sufiks i to je izvedenica, a pod g, primer, ponoć, po plus noć, to znači da je nastalo prefiksacijom i da je reč o složenici. Nadam se da ste uspeli da obnovite zajedno sa mnom glasovne promene, podelu glasova i tvorbu reči i da vam je ovo bilo od koristi. Ja vam želim sreću na završnom ispitu. Dobar dan, draga deco. Danas ćemo govoriti o glagolima. Glagoli su promenljive vrste reči koje označavaju radnju i dati su neki primjeri.
crtati, kuvati, slagati, vući, plesti označavaju stanje, spavati, voleti, želeti, venuti, sanjati, izbivanje, naoblačiti se, grmeti, smrkavati se, razvedriti se. Pre nekoliko godina na prijemnom ispitu bio je glagol venuti. On je bio sporan zato što je većina učenika ovaj glagol venuti smestila u grupu glagola koji označavaju zbivanje. Jer im se nešto čini da vene nešto što je u prirodi. Međutim, vene biljka kao živo biće i to je stanje biljke. Tako da obratite pažnju recimo na tako neke glagole kao što je ovog puta ovaj glagol venuti. Sada ćemo govoriti o glagolskim oblicima srpskog jezika. Srpski jezik ima ukupno 14 glagolskih oblika i delimo ih na sledeće načine. Imamo prvo glagolska vremena. Srpski jezik ima jedno sadašnje vreme, a to je prezent. Ima jedno buduće vreme, a to je futur 1. I ima 4 prošla vremena. To su aorist, imperfekat, perfekat i pluskvamperfekat. Zatim imamo glagolske načine. Znači, u našem jeziku, kao što vidite, imamo 3 glagolska načina. Futur 2, imperativ i potencijal. Ovih 9 glagolskih oblika su lični oblici i zbog toga su oni predikati u rečenici. Znači, oni su osnovni rečenični članovi ili predikati i samo ovih 9 glagolskih oblika mogu biti predikati u rečenici. Sad sledeće imamo neodređeni glagolski oblik. Srpski jezik ima jedan neodređen glagolski oblik, to je infinitiv. Zatim ima 2 glagolska prideva, radni glagolski pridev, trpni glagolski pridev. Što se tiče ova 3 glagolska oblika, infinitiva, radnog glagolskog prideva i trpnog glagolskog prideva, oni su nelični glagolski oblici. Zbog toga što su nelični, ne mogu nikada biti predikati, a čim postoje, nečemu služe. Znači, oni služe za građenje drugih glagolskih oblika. I na kraju imamo 2 glagolska priloga, to su glagolski prilog sadašnji, glagolski prilog prošli. Oni su takođe nelični i u rečenici su neka priloška odredba. Znači da ponovimo, od ukupno 14 glagolskih oblika, 9 glagolskih oblika su lični i zbog toga su oni predikati u rečenici, a 5 su nelični i kao što smo videli, 3 glagolska oblika služe za građenje drugih glagolskih oblika, a 2 priloga su u rečenici neka priloška odredba. Prvo što ćemo govoriti, govorit ćemo o infinitivu kao glagolskom obliku. Infinitiv, kao što smo rekli, je nelični glagolski oblik i to je u stvari ime glagolske radnje. Znači, u svim rečnicima svaki glagol ćete naći u njegovom osnovnom obliku, u obliku infinitiva. Nama je ovde bitna infinitivna osnova. U srpskom jeziku infinitiv završava na ti, na ći i na sti. Vrlo je lako naći infinitivnu osnovu od glagola koji završavaju na ti. Recimo imamo plivati, samo odbijemo nastavak ti i dobijemo infinitivnu osnovu pliva. A ukoliko se infinitivna osnova završava na sti ili ći, infinitivnu osnovu dobijamo tako što imamo glagol stavljamo u prvo lice aorista i odbijemo nastavak oh. Recimo, pasti, padoh, odbijemo od i dobijemo infinitivnu osnovu pad. Ići, idoh, odbijemo oh i dobijemo infinitivnu osnovu id. Kada stavljamo infinitivnu osnovu, ukoliko nam budu tražili na prijemnom, uvek ćemo staviti crticu. Recimo, plivati, infinitivna osnova je pliva, dodamo crticu. Pasti, infinitivna osnova je pad, dodamo crticu. Ići, infinitivna osnova je id i dodamo crticu. Kad ovde govorimo o infinitivnoj osnovi,
moramo da pomenemo i prezentsku osnovu koja se gradi tako što se od prvog lica množine prezenta odbije nastavak mo. Svirati, mi sviramo, prezentska osnova je svira. Reći, mi rečemo, prezentska osnova je reče. Kod nekih glagola se podudaraju infinitivna i prezentska osnova i to ne treba da vas zbuni. Uzela sam namerno ovaj glagol reći, koji se menja u prezentu rečem, ja rečem, ti rečeš, on reče. Mi rečemo, vi rečete, oni reču. To kad biste vi rekli danas u Srbiji, kad kažete, uvek će neko pomisliti da ste pogrešno rekli. Međutim, to je gramatički potpuno ispravno, ali mi u Srbiji obično kažemo ne ja rečem, već ja kažem. A više u Crnoj Gori je zastupljeno to rečem, rečeš, reče i tako dalje. Sada ćemo mi da ponovimo, da pokažemo mi kako su to lični glagolski oblici i krenut ćemo od sadašnjeg vremena. Ovako. Znači, kao što sam rekla, prezent je sadašnje vreme. Uzet ćemo glagol padati. I onda imamo ja padam, prvo lice jednine, znači drugo lice je ti padaš, treće lice jednine je on pada, prvo lice množine je mi padamo, drugo lice množine je vi padate i treće lice množine je oni padaju. Glagoli inače mogu da razlikuju gramatičke kategorije lica, roda i broja. Prezent razlikuje naravno lice, jer je lični glagolski oblik i predikat u rečenici, razlikuje jedninu i množinu, ali prezent ne razlikuje rod, jer će i muško i žensko reći ja padam. Zatim još ćemo napomenuti da je prezent prosto vreme, jer u njegovom građenju ne učestvuje pomoćni glagol. Sada kada smo kod prezenta, tu ćemo odmah napomenuti da shvatite da srpski jezik ima samo 3 pomoćna glagola i to su jesam, biti i hteti. Glagol jesam je jedini glagol srpskog jezika koji nema infinitiv. Ovde ga nalazimo u prvom licu jednine, naravno prezenta. Sada ćemo mi promeniti u prezentu pomoćni glagol jesam. Pazite, kada menjamo, znači ja jesam ili sam, ti jesi ili si, on jeste ili je, mi jesmo ili smo, vi jeste ili ste, oni jesu ili su. Ovo u zagradi je nenaglašeni ili enklitički oblik. Znači, prezent pomoćnog glagola jesam ima i svoju enklitiku, enklitički oblik, sam, si, je, smo, ste, su. Prezent pomoćnog glagola hteti glasi ja hoću ili ću. Ti hoćeš ili ćeš, on hoće ili će, mi hoćemo ili ćemo, vi hoćete ili ćete i oni hoće ili će. Prezent pomoćnog glagola hteti takođe ima svoj enklitički ili nenaglašeni oblik. Ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će.